Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Ja sam Nadžija, zvana Nađa Hajduković iz Janje. Ovdje sam u svakoj organizaciji, u svakom društvenom poslu, tu sam uvijek da se odazovem humanitarne pomoći. U svemu sam, znači u svemu. Gospođo Nađa, mi smo ovdje došli iz jednog prostog razloga, a to je mjesto koje se nalazi iza vaših leđa gdje se jako često dešavaju saobraćajne nesreće sa najtragičnijim ishodima. Jedan od takvih ishoda je bio prije jučer, ako se ne varam, oko 5 sati kada je stradao čovjek, a njegova supruga je teško povrijeđena. Čovjek je jučer sa ženom i sa djecom, da li je krenuo u svoju njivu, da li šta je bilo, ne imam pojma. Oko 5 sati, u 5:15 čujem hitna pomoć prolazi, vatrogasci. U tome čujem da je bio udes i da je čovjek stradao. On je stradao, nažalost, smrtno. Žena je u bolnici, ona se bori još sa tim povredama. Djeca su sa manjim tjelesnim ozljedama. Znači, to je sve nepažnja vozača koji su došli ovdje, koji su kupili vozačke, koji rade šta oni žele. Ko će brinuti o toj djeci ako se desi još jedan tragičan ishod? Ja sam u šoku, ja sam već pripravna za moje akcije. U slučaju da ti ljudi budu zatrebali moju pomoć, ja stojim na raspolaganju koji do sad za sve moje sugrađane. Ovo je ulica Nikole Tesle. To je kako ću vam objasniti, najopasnija ulica u Janji. Znači, u mom prednjem dijelu je novo naselje. Ovo je Janja vamo. Znači, ovdje se vozi, nije manje ispod 100. Mi imamo stvarno velikih problema. Meni su razbili auto pred kućom, udarili su momka, razbili mu kuk, znači ostaje nesposoban. Dešavaju se čuda. Znači, cijela noć ne ima spavanja od njihove pjesama, od njihove buke. Znači, jednostavno nepodnošljivo. Šta nadležni rade po tom pitanju? Jeste li prijavljivali takve događaje? Baš smo prije par mjeseci pisali peticiju, imali smo preko 1000 potpisa koje ove ulice koje cijelog stanovništva Janje. Znači, mi smo te liste predali u Bijeljnu, tamo u opštinu, međutim, gospodin načelnik se nije još udostojio da nam odgovori na to. Koji su vaši zahtjevi, gospođo Nađa? Naši su zahtjevi da se urade ležeći policajci i normalno čaršija tamo šta treba da se uradi, sami oni znaju. Mi ne imamo prvo osvjetljenja u ovoj ulici. Do ovdje ne ima svjetla, a ovo dalje ima po cijelu noć. Čaršija nam je neosvjetljena, znači Janja je u totalnom haosu. Imaju bandere, postavljene su, ali ono ne radi. Znači, vi navečer kad bi krenuli prvi mračak koji krene, vi ne vidite ništa. I to dodatno otežava situaciju i kretanje? Normalno, u svakom slučaju, znači opasnost vreba u svakom momentu. Evo vaša generalna poruka, gospođo Nađa, za vlasti Bijeljine, za one ljude koji vode Janju, za sve one koji mogu uticati da se ova situacija popravi. Ja molim nadležne, molim naše gradonačelnika iz Bijeljine, molim naše koji nas vode u Janji iz mjesne zajednice, da se oni potrude, jer puno puta smo im pitali, tražili smo, ne znam koliko puta je peticija pisana, ali niko se još nije udostojio da nama pruži bar nešto. Osjećate li se sigurno? Nikad u životu. Nikad. 30 godina sam živjela u miru, u tuđoj zemlji, u tugi gole moje, ali došla sam ovdje, vrlo sam razočarana, evo mojih sugrađana i komšija mogu vam potvrditi sve ovo što sam vam ja rekla. Karijašević Mirzet. Jeste, tu baš kuća, nema 100 metara odavde. Šta vi mislite o svim ovim događanjima, smrtnim ishodima, udesima, nesrećama koje se sve češće dešavaju na ovom putu iza vašeg leđa? Pa da ti kažem, odavde, baš odavde ove krivine, do moje kuće, nema
ajde da kažem, svake godine 5, 6 do 10 udesa. Znači, moja kuća tu na krivim gledama, znači, non stop katastrofa. Voze ljudi brzo. Ko je ovo? I policija tu stoji, baš sam se jednom puta dešavao, ovdje ustavi, aj samo sretno. To je se dešavalo, gledao sam da ti kažem iskreno, ne rade kako treba. Osjećate li se vi sigurno? Pa kako se osjećate? Kako? Kod moje kuće baš tu je udarilo u stubu 2 sata noća sam skočio i zasna, znači rade katastrofu, pogotovo omladina djeca. Znači to voze bez vozačke, voze neregistrovano, voze svašta. Šta nadležni rade? Pa šta će da rade, ne tako dešavalo se. Vaša poruka za njih? Pa šta će da rade svoj posao, prvog mene ne kazni, ako griješim, ona ostale. Ja prvo sebe, ja vozim preko 25 godina kola. Znači, znao sam dnevno 1000 km do Njemačke, sam znao voziti, ali nikad nisam napravio greške, ali ovo što se radi, ovo je katastrofa. Hvala. Katastrofa, nema čemu. A čuli smo tu informaciju da građani iz Janje u što većem broju odlaze, napuštaju svoje ognjišta. Je li ovo jedan od razloga, ta nesigurnost i to što se niko za vaše živote ne brine? Pa normalno da jeste to tako. Mi ne imamo pravo zapošljavanja. Ako smo u stranci, znači moraš neki posao da dobiješ. Ako nisi u toj stranci, ne mereš dobiti. Znači, nikakav mi prava ne imamo. Mi smo ovdje napušteni od svih. Od svih. Znači, naši nadležni, oni samo sjede, plate primaju ni zašto i to je to. Ja ne mogu da shvatim, ja sam 30 godina u tuđem svijetu radila, krvavo zarađivala dinar, ovdje sjede u hladovini zarađuju pare. I onda se promovišu na Facebooku, on je pitao ovo, on je pitao ono, tu samo priče i bajke za malu djecu. Hvala vam puno. Hvala vama.